Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele kuphina kuphela kufinyelela khona iphimbo lika MC Pholobasi kulomabona kude wakho hamba phambili usiya Viva TV1 sekubingelela siyakwamukela njengalesi sikhathi namhlanje ke konakele kakhulu endlini zika mabona kude usiya Viva TV1 ingakho sithi siyacela ke ukuthi mawungena kanye nathi ngegiye liphezulu subscribe ube ingxenye ka siya Viva TV1 ube shareholder nawe khona uzokwazi nawe ukuyikhombela uthi ayeke nibuyise uDokotela uSorenso ngesikhathi esokuthi namhlanje nganiza kwethu ngeniphathela umthandazi mangithi ngiphethe umthandazi ngiphethe umuntu osondelene noNkulunkulu kodwa ungazixwayi ihlahla ezibekelwe ukusebenziselwa impilo yakho ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu wakhetha ukuthi ngelinye ilanga kuyona imvula inisele okuthile kuqhume phansi bese sikukha silapha imikhuhlane senze izinto eziningi ezahlukahlukene ngiphethe ke umthandazi ubaba uNzimande owaziwa kakhulu ezweni laseKokstad and Eastern Cape yamthandaza abomzimkhulu bamthandaza KZN yamthandaza abantu balapha kuMatatiyela bayamthandaza kodwa ngithuke sethandazwa nayi igoli wathandazwa eCape Town wathandazwa eMpumalanga wathandazwa eFree State bathi siyayazi le ndoda asiyazi ngoba sazi siqusayo kodwa sazi isandla saso ngenkathi sigaya impande bese sinikeza izinto ezithile zikwazi ukusiza thina engikuthandile ke ngalobaba ukuthi ngiye ngafonelwa elinye lama client lakhe lathi inkunzi endala sesikubonile ubaphusha abaningi kodwa iphuthe likhona ukuthi abanye babantu baphushayo siyayizwa imisebenzi yawo futhi bayayenza kodwa lapha nasigcini ngokuyizwa futhi sithi uyayenza lo mthandazo esifuna ukukunika yena sibongena egcikeni lakhe sidideke ukuthi sasilindeni namhlanje impilo yethu ishayela phezulu mapholoba mina ngokwami ngicela ukuthi ngikukhokhela imali ukuthi ungishuthele lo baba ngijwayeleke ukuthola ingcinga enjengalezi ngoba kuyaziwa South Africa ukuthi ngiyinsizwa engafuni ukushutha noma ubani futhi angimane nje ngihambe ngicelana noDokotela ngithi ngicela ukubashutha kodwa ngithe ngimhlonipha umntana enkosi mayithi kimi ucela ukukhokhela uDokotela indleko zokuthi azoshutha la kwasho ukuthi insizwa ke lena nganiza kwethu eyake ngiapproach phambilini kudala yasiyangivezela into enkulu eyayinikezwe ngomunye wosopolitiki yathi mfana kithi ngenxa yokuthi senginikezwe itask njengale yokugada impilo yomuntu ngizoma kulokho esasivumelene ngakho thema secelelo lo dadewethu ke wasedaya hloniphe yena ke ngoba vele nengikade ngikwenzela lo sopolitiki sengakwenza njengamanje sikhuluma ukuthi usesukile kwaZulu Natal uselapha ya isigabeni sikazwelonke nakhona usewumuntu ofikayo ekhaya ezothatha okuthile kodwa akusafani nasekuqaleni la bengibheke khona ukuthi angazanyazanyiswa futhi into zakhe iphumelele manje ke mfana kithi sengingashutha kusiya Viva TV1 uzokhumbula ukuthi amavideo amake yathi ukudlala endaweni thizeni nakhona ngibonile ngithe ukuma ngimiswa yisi simo sokuthi bese ngibheka impilo yomuntu engimthathe ngambeka kwilevel kaNational ngalishayela ihlombeke ngathi inkunzi mala ngabantu bayakhokhelwa hayi batshene labo ukuthi abeze ekhaya bezoyibeka edlozini imali bethi bayabonga ngala ngizoyikhokhela ngoba ngiyazi ukuthi imalini Dokotela omkhulu siyakwamukela mthandazi wezwe bathandazele ngenkulumo babingelela abantu awu ngiyabingelela MC Pholobasi ngibingelele kuyisiya Viva TV ngibingelela abantu bonke emhlabeni ngithi uNkulunkulu makwande ukuthula emhlabeni asijabule sonke siphile ubaba uNzimande lo umthandazi waseKokstad osehambe amazwe ngamazwe ephilisa abantu baPholobasi sengisebenze kakhulu ko Cape Town kuphi lokho kushoyo nje kuncane kukhona okuningi okungaliwe okufihlakele ePholobasi esingeke sikhulume la kodwa kuningi kukhona ngiyabonga Pholobasi into edida abantu bathi awumani ubajahe ngomuthi uyuthi wena yakhe indaba idinga impophomo into edida abantu bathi awumani bajahe ngomuthi wena uyuthe eyakhe indaba idinga sikhuphukele entabeni abanye uthi awubajahi ngomuthi uyukho umhlabathi egcekeni uthi wena mangakukhuhla ngawo la izinto zakho izocaca ngifisa ukuthi before singene ekuthenini nomuthi uqeqeshiwe futhi uyawazi ake usixoxele ngalezi izinto abantu abayibukela phansi amanzi empophoma oyisukela ujubalale uthi mina yami impophoma isekuthini uhamba ufika ulekelela abantu belekeleleke ngayo ake sikhulume ngempophoma ukubaleka kwempophoma oyisebenzisayo hey MC Pholobasi ukhuluma ngempophoma
Lempophomo inkulu kakhulu inamandla MC Pholobazi lempophomo engikhuluma ngayo. Umuntu Pholobazi eke angena lapha ya. Ngoba lempophomo inezimanga Pholobazi nengabe ngingafika nawe ingakufuni ayizowakhipha amanzi Pholobazi izoma ithuli ithu. Funa ngikhuleke ngiyincenge le ndoda lapha phezulu uthi ngicela wehlise. Naye noma enezona ezinjani. Ngifuna lo muntu aphakame. Nangenile lapha Pholobazi uzophakama. Ayithole lento ayifunayo. Ngamanzi empophomo manje. Ngaphandle ukuthi ngize ngimfakele ikhambi ngamanzi empophomo nofirst khanyisa izibani nje lapha sincenge liyanglosi. Kuninga kokuvelayo lapha Pholobazi. Ngomkhuleko nje. Ngomkhuleko kuphela singakahlanganisi izinto zempande. Amanzi ewodwa ayawenza umsebenzi. Eish, ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa Nzimande omkhulu. Mhlambe njengomthandazi waziwayo, ake usitshene ukuthi wena ngubani o imvelaphi yakho ikuphi nemsebenzi osuyenzile uzichaze njengoNzimande ukuthi makhulunywa ngoNzimande uqweqwe lo mthandazi kukhulunywa ngobani. Ukukhuluma kahle Pholobazi lo muntu okhuluma naye uNzimande ngokokuzalwa ngazalelwa endaweni yaseXhobo. Ngiyakuzwa mina. Ikhaya lami likofafa. Yes. Kodwa ngokukhula ngahamba ngayohlala eGoli ngafike nganomuzi ngathola unkosikazi ngamthola eGoli. Okay. Sabuya sazoba nomuzi lo sinawe eKokstad. Ukusewuye lo nkosikazi. Uya lo nkosikazi. Awuyona indoda ihamba ixhumaxhuma. Hayi khona. Ngiyakuzwa. Ngimi kanye. Nginomuzi eKokstad nginomuzi eMaritzburg. Namanje engivula khona isigodle esinye esike eMaritzburg engisivulayo. Sokuthi abantu baseMaritzburg bangasabeli beye ekhaya. Abafone babhalise kunomuntu okhona ebaleni lapha ya basho ngithola ukuthi sebebangaka ngisondele ngihambe ngifike ngibasebenza. Ngokwengilosi yakho nedlozi lakho la ufika khona uba nomuzi. La ngifika khona Pholobazi namanje nje eCape Town kunomuzi ebengunikwe umuntu ethi nanga umuzi ngiyakunika sebenzela khona. Ngenxa ukuthi kunomuntu engimgadile khona la kulabantu abakhulu. Yes. Kuyakunzima ukuthi ngiye eCape Town njalo manje. Sokufuna ngiye eCape Town ngongitshontsha naye le ndoda ingazi izwe sengithi hayi sengibuyile emkhulu bengihambile. Uzothi omunye umuntu mina ngumculi nginezitha ethi omunye umuntu mina ngusopolitiki nginezitha ngikhuluma ngama ministers ngikhuluma ngoNdunankulu ngikhuluma ngamakhansela. Uzothi omunye mina ngiofficial kahulumeni ngiyimanager kamasipala thizeni ngigadwa abantu laba abagada ngeibhama ama bodyguard kuze ngibhekwe uwe kuye kuthatheni mhlambe ukungiqapha entweni yenhlanhla ungiqaphe futhi naseyitheni kuye kufanele ngenze njani igqathi lami lokuqala nje bese kulandela kanjani. Siyathokoza gogo. Yes. Uma ngizogada umuntu onjengominister ake ngikhulume ngominister ngoba vele umkhakha wakho la. Yebo ngikhulume ngominister umuntu omkhulu ozongena lapha kami bangena bephethe inhlokohlela ngithi imani madoda ngicela ke umuntu ozele ekhaya angene kuthi laba bangezanga babe ngaphandle. Okay. Ngoba la ngaphakathi nosungene lapha ungene esibayeni ubiyelwa yike enye into ozophinda idibane nayo ekuthinte usufikile egcineni manje. Ngizoqala phansi ngizofike ngikukhulekise ngibheke ukuthi inkinga yalomuntu labantu bamfuna ngani no bamfuna ngumuthi thina sihambe sobashaya entabeni. Okay. Okay bamfune khona ukumthandaza abahamba kuyena ngifuna ukubheka lo wamthandaza ukuthi ujule kanjani. Yes. Ngifuna injula yakhe ngiyongena nawo olwandle thina singene nawo sikhuleke sicela inkosazana iphakame izokuprotect. Ayish ngiyakuzwa mina. Kulungile ke itheni sungigadile kodwa phela ngiyafuna ukuthi njalo makuphakanyiswa abantu 2 minutes ozonikezwe imali isamba semali ibudget kube yimi onikezwe ibudget right mangifika futhi ebantwini ngiyokhulumela iqembu abantu bonke bejabule bethi ngilethe intuthuko khona isho kuthiwa ngabe ngiphethe okuncane kangakanani lento yogazi yokuthandwa nalento ukuthi ngibe nami nemali nabantu bekhumbule phela ukuhleba ukuthi hayi minister mawungasinika ukuthi singakudedelela nathi ukuthi indlela thile waphela izimo enjalo ekhona mhlambe ke ake sikhulume ngento yenhlanhla ukuyikhanda kumholi. Uma ngikhandela umholi into yenhlanhla ngikhandela ake ngingabala umholi yedwa ngoba nomncane ongena umholi MC Pholobazi kufuna ngimenzele into efana neyalo yamuntu ngiyakuzwa ukuze akhule. Uma ngingena kubaholi kufuna ngathi ngiyajula kakhulu ukubona ngoba manje ngifuna ukuthi kushesha ayibone indlela. Yes. Yeah. Umuntu omholi bapholobazi mina ngiyamthatha. Ngimhlambulule eqala ngoba abantu bafika benenkinga
athi umuntu awusebenzi kanti akahlambanga yena asimgeze lo muntu nginesigezo sami sokugeza abaholi samaqanda Pholobasi ngimgeze ngamaqanda ngiphume lapho ngiyafuthana Nkosi yami yeah yes ngiyamfutha umuntu Pholobasi nengiqeda kumfutha umuntu Pholobasi sibuye sizongena ke manje endumbeni ngoba kunokwenza ukuthi ithi le ngilosi lo muntu asomfuthela entabeni lo muntu asomfuthela emanzini lo muntu asomfuthela ehlathini nase ehlathini Pholobasi socela lezi dalwa zehlathi ukuthi mazimvikele zimpha amandla Pholobasi uyakhula lo muntu bese ngizomfaka le nhlanhla lezi ngizomfaka inhlanga zenhlanhla ayikhonklo uyahamba uyaphezulu unalo yini ibandla hey Pholobasi likhona ibandla baningi abantu banamabandla bafuna gcwale bafuna kunikelwe khuluma nathi ake usivulele ngalenhlanhla oyiphethe njengomthandazi usimbulele ngalamandla otuzwa ngawo noncunywa ngawo amakhasimende asithinta usuku nosuku bedayi siyamdinga ubaba Nzimande kwaSiyaviva TV1 baba Pholobasi umuntu ofuna ibandla kasondele kaNzimande uma ufuna ibandla userious yes la uma sokwenza libandla ngizocela nje ubani ongalazi utshwala ukuthi bunenhlanhla qala nje sikhulume ngenhlanhla utshwala mana ke ngizwe umthandazi bese eshifta kancane ethi uyazi ukuthi utshwala bunenhlanhla ukhuluma kahle impela ngoba mina yonke into engenzayo Pholobasi angenza into eveni isuke ekhanda kufika umuntu mina ngathi nganikwa ugogo wathi ugogo ngoba mina ngingenogogo kumina emzimbeni okay wakamkhiza wathi lalela mfana awubheke lapha la ngiyabheka lapha kuyaphithizela ngike sportini ngithi mina ya ngiyabona gogo uthi uyababona abantu bangakanani ngithi ya uthi inhlanhla liya thatha utshwala kodwa utshwala obusebenzisa ukuze umuntu aphakame akubi whisky ungathathi nobomu uphi akubi whisky kodwa iwhisky yakho nibhekeke esizike sizomthatha simbeke lapha ibandla lizogcwala mana ke la usanemfihlo cishe kuma video alandelayo sizongena sigxile ukuthi ubani ophuza utshwala into omnika yona noma uyena noma lelibhodlela ugiya ngale bandleni noma wenzani kuningi imbukeli lapho ngasekhaya sokwazi ukushare ke nomthandazi ubaba uNzimande osuke endaweni yaseKokstad uthi naseMaritzburg ngekudala uzobe khona kanti naseGoli usebenzile kakhulu esikwaziyo ke thina bababaza umhlaba wonke lo baba amapholo balethe uNzimande mapholo balethe uNzimande mapholo bunzimande this mapholo bunzimande that nganza ukuthi bese ngifile futhi ngikhathele ukuthi lo ngitshenwa ngalo baba ngibonga ukuthi uzowavuma ngoba mangireply kubona ngikwazi ukubatshena ukuthi mina bengine secret yokuthi wena ukhungathwe umsebenzi wokubheka isiqu somuntu othile ombheke futhi wasuka eKZN wayongena kuNational angifuni ukukhuluma kakhulu ake singene kulento ke ukuthi manje kunomuntu osekhaya onespaza kunomuntu osekhaya odayisi etafuleni eThekwini kunomuntu osekhaya ohamba edayisa amakhothenge noma odayisa emateksini kunomuntu osekhaya odayisa esikoleni amagunya nofish ufuna idlondlobala ibhizinisi lakhe elinjengalelo badayisa ophaya abantu banezipazane ezincane asikhulume ngomuntu osebhizinisini elincane umama othungayo othunga iziqhoko zebandla ufuna ihambe lezi zinto zisheshe yino nayo for abantu abanamabhizinisi abancane abanga afford indodla zeimali kodwa bathi umthandazi nathi akasize baba Pholobasi ikhona into lapha ya mina kuqala Pholobasi ngifuna ukuthi noza kumina ngoba ngiyakholelwa lekutheni ngizibhekele ungafiki ungitshena ukuthi ngizofuna ukuthi ngizokunika kanti idlozi alikho right ngiyakuzwa mina angikuthina ngokunika into siqale salibheka nalo ithongo lakho ukuthi linjani uma ngibona ukuthi ithongo li right lizoxhumana nalento ngizokunika nginebhodlela elincane mina Pholobasi ngaka ngiyakuzwa ya ngithi livula yonke indawo umavula kuvaliwe loya ibhodlelana nje lincane ngaka bese ngizokunika iswasho ngoba kuyenza ukuthi umuntu afuthwa simnika imithi kanti inglosi yakhe ayifuni imithi ufika umuntu ungasebenzi ngokunika iswasho mina ufika iswasho ufika ukuthi hayi mina ngathi ngihlula imithi ngizosenzana iswasho sifika iswasho siphume phambili umthandazi
Abanye abantu baba bazi igubhu zakho umthandazo kodwa baba bazi impondo zakho mhlawumbe usicathulise kafishane sisazongena emavidweni lapho ozobunaba khona kabanzi ukuthi ke usigubhu this nosigubhu that uphondo this uphondo that lenzani indaba ulinikeza abantu abayisigaba sokuthi noma banjena konke lokho usazochaza ake usinabele ukuthi uhlangana aphi nalezi zinto ngoba ijwayele ukwaziwa njengokuthi mhlambe ezabathakathi noma ezalezi inyanga ezisabekayo noma ezinyanga eziqeqeshiwe. Pholobazi ngicabanga ukuthi uyabona ngifaka umqhele ngikuzwa kahle esithunywe nawukho umqhele la nje ngifaka umqhele kunamakhehla kithi angingena nawo ngoba ebona ukuthi kukhona impilo lapha esingafesa imkhuphulele yona lo mntwana aphelezela lo gogo ngokuthandaza. Okay, uyakhuluma ugogo ngomthandazo lifike ikhehla lithi thatha nangu umavula kuvaliwe yenza ukuthi nokuthi ngaye la ke ngenene emthini ingenxa yamakhehla kithi aye kade ephatha impande yiwo ke lawa ngifundisa impande Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikeleleke bese kanye no ngathi ukuthi udokotela ngoba amakhehla enza uqoqoshelwa kona vele ukuthi anyanga impilo zabantu kodwa ke ngokukuthandaza ngenxa ukuthi ugogo yena obusayo umthandazo unzimande ebese kanye nayo sukela namhlanje ngizofisa ukuthi ke nenze sure ukuthi ipeni iphepha noma iselfone yakho uyayishicilela le number ebengicela ukwenze ngani zakwethu ngicela ningenze lento eyi1 le icelwa yimini uMapholobo fonela lo baba uthi dokotela ngicela 1 ukwazi ukuthi uyahlola yini uhlola ngamalini 2 ngingafika nini kuwena bese uyafika khona uyamlalela ukuhlola kwakhe bese uthi 3 before ngikukhokhela imali ozoyisho uzoyenza yini lento ethi ngayenza bese uthi ngicela ukuphumela kancane eminyango phumela eminyango uthi Mapholobo njengamanje nginodokotela unzimande and ngiyiphethe imali yakhe ngifuna ukumkhokhela uthi lento uzongenzela yona bese emva kwalokho uthi ngimfonele kwamina ngizomfonela ngithi Nzimande uzungadlali ngaleyo muntu enza lokho okwenzela abantu abakutusayo kimi Nzimande ngiyazi ngeke ungiphoxe kunjalo Pholobaza ngisoze ngakuphoxa okuzokumemeza ngizokwenza cela ubapha inamba zakhe abantu bekwazi ukukufonela beyicelela usizo kuwe inamba zami ithi 062 1181 1181 582 asiphinde 062 1181 582 Ningizimu Africa ungangitholi kuleyo Pholobaza ngoba nginenamba eziwu2 thola ukuthi le ibhizi kakhulu uzongithola ku 078 16 89 366 asiphinde 078 16 89 366 umthandazi owaziwayo endaweni yaseKokstad lapha eningizimu Afrika ubaba umhlonishwa unzimande woza ke nawe akwenze le show sihlangane kwivideo elandelayo sibonga kakhulu dokotela siyabonga abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalo ngimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini wakho uzophila yeyishiteni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini wakho uzophila Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini wakho uzophila kunolo muntu angeke ulenze lutho
somuntu angeke usenze lutho sidala